Pozdrav svima i dobrodošli u novi story time. Znam da kanal nije bio previše aktivan u posljednje vrijeme, ali se nadam da počevši s ovim videom sve to promeni. Želim da opšteno pričam o budućnosti kanala. Dakle, koje su to moje želje, planovi, zamisli, šta je ono što ja zapravo želim da objavljujem. Prvo i osnovno, prva ideja koju imam jeste da želim da objavljujem 5 videa nedeljno. Sad vidjet ćemo koliko je to moguće, uzimajući obzir da ja imam stalan posao od 8 sati, koji već uzimaju više nego dovoljno vremena. Ok, dakle, što se tiče samih kategorija, šta će to, kako će to videi biti, prva ideja je da jedan od videa bude story time, baš kao što je ovaj sad ovdje. Dakle, uvijek postoji nešto u životu o čemu želim da pričam, bilo to psihologija, bilo to anime, bilo to generalno dešavanja u životu i nameravam da to sve strpam u lepo jedan story time nedeljno. Jednom nedeljno je više nego dovoljno, iskreno kažem. Drugi tip videa o kome razmišljam je jednostavno reaction video. Znam da mnogi ljudi ne vole reaction video, ali reaction videi su dobri zašto mogu da ulete bilo kad. Bukvalno u svakom trenutku da se nađu, desi se nešto, bum, idemo, reakcija. Bum, reakcija dobra, dobri pregledi, dobar subscription, dobar like, bonus za kanal. Bože moj, sve je super. Treći tip videa koji bih voleo da radim i objavljujem su generalno vesti iz gaming svijeta. Šta to znači? To znači desi se nešto, ne znam, tipa nekog karaktera poružne, izbaci neku igricu koja je jako loša, ne znam, tako neke situacije, nešto negativno, uglavnom, pošto to ljudi više vole da gledaju i slušaju i ja jednostavno odradim vest, jednu iskucam je, objavim je, ispričam vama ovdje šta se desilo, kao story time, samo malo više gaming orijentisan, zato zaslužuje sam svoju kategoriju. Sa četvrte strane, četvrta stavka, ti imamo gameplayeve, ona moja klasika. Izbacimo jedan gameplay, ili 2, ili 3, sve jedno, može i više komada nedeljno dokle god se spremi. I četvrti, ali ne i najmanje važno, to jest peto, ne četvrto. Peto, ali ne i najmanje važno će biti montaže. Dakle, bile to League of Legends montaže, bile to Valorant montaže, nešto zanimljivo, nešto što onako uz muziku brzo, hajpovano, dobro, pre svega. I to je bilo to. To su tih 5 kategorija, 5 stavki, 5 stvari koje planiram da izbacujem. Dakle, imam želju, imam ideju, imam zamisao, visoku motivaciju. Tako da vidimo se na sljedećem klipu koji će vjerojatno biti već sutra. See you later, alligators.